Dobro došli na rezime ljubavne komedije iz 2016. godine po nazivom Veličina nije bitna. Posle zabavnog noćnog provoda, advokat Dajana stiže u njen stan samo da bi shvatila da je izgubila mobilni telefon. Srećom, zove je čovek Aleksandar, pronašao ga je i poziva broj sačuvan kao kućni u kontaktima. Priznaje da ju je video kako odlazi bez telefona, ali je nije zaustavio jer je mislio da bi ovo bio zabavniji način da je priđe i dobije sastanak. Sada ne može da kaže ne ideji o sastanku jer joj je potreban telefon. Dajana ne stiže da odgovori jer primećuje da je kada prepuna, što je primorava da spusti slušalicu. Nakon što se pobrinula za to, dobija još jedan poziv, ali ovaj put od njenog bivšeg supruga Bruna, koji želi da razgovara o slučaju koji planira da preuzme za njihovu firmu. Iako su se razveli pre 3 godine, još uvek rade zajedno, što nije bilo lako zbog njihovih razlika. Svađali su se oko ovog slučaja ceo dan i Dajana sada nije raspoložena za to, zbog čega je spustila slušalicu. Aleksandar je ponovo zove i primećuje da je loše raspoložena, što ga inspiriše da joj prisluhne i sasluša njene probleme. Dajana je impresionirana Aleksandrovim smislom za humor, šarmom i koliko je lako razgovarati s njim, ohrabrujući je da prihvati da se sretne s njim sledećeg dana u kafiću. Sledećeg popodneva, Dajana odlazi u kafić i na pravi način upoznaje Aleksandra, ali brzo se oseti neprijatno kada primeti da je patulja. Aleksandar primećuje njen šok, ali nije uvređen, kaže joj da razume i razblažuje raspoloženje nekim šalama. Nakon što Dajana dobije svoj telefon i ćaskaju neko vreme, Aleksandar je zamoli da otkaže sve svoje planove za taj dan jer je vodi u avanturu. Ispostavilo se da je ova avantura skakanje s padobranom, za šta Aleksandar brzo zakaže termin pozivajući svog ličnog pilota jer je bogat. Dajana je užasnuta, ali je Aleksandar podstiče da isproba nove stvari i tera je da skače s njim. Posle toga, Dajana je veoma zahvalna na iskustvu jer nikada ranije nije osetila ovako nešto, a njih dvoje se slažu da će se ponovo videti. Aleksandar se vraća svojoj kući, gde živi sa velikim psom, svojim sinom Benđijem i sluškinjom Monik. Benđi počinje da se zamara sa Monikom jer ona ili ne radi svoje poslove ili ih radi loše. Aleksandar misli da bi trebalo da ima razumevanja jer je tužna nakon što je izgubila muža. Benđi ističe da se ovo dešava već 5 godina, ali Aleksandar ga ignoriše. Kasnije za večerom, Benđi kaže svom ocu da je odbio ponudu za posao jer nije bila dovoljno dobra. Aleksandar misli da bi sve trebalo da bude bolje nego ništa, ali ne krivi dečaka što je strastven za kreiranje aplikacije i koncentrisan na to, pa mu ne smeta da mu da novac za njegove troškove. Sledećeg dana na poslu, Bruno se pojavljuje da ponovo razgovara o slučaju sa Dajanom. On želi da predstavlja ljigavog čoveka koji se Dajani ne sviđa jer ona želi da firma ima etiku. I dalje oklevajući oko njihovog radnog odnosa, Dajana traži od Bruna nekoliko dana da razmisli o tome. Nakon toga, Dajana zove Aleksandra, koji trenutno radi na projektu proširenja opere. Oni pristaju da izađu kasnije, a kada sekretarica Monik dođe da ostavi neke fajlove, ona čuje da Dajana pominje Aleksandrovo ime. Uveče Aleksandar vodi Dajanu u ekskluzivni restoran za koji mnogi ljudi ne znaju. Njih dvoje zajedno dele lepu večeru, a kada Aleksandar odveze Dajanu kući, par se prvi put poljubi. Dajana i Aleksandar počinju da se često viđaju, zbog čega se Dajana osjeća dodatno samouvereno da se suprotstavi Brunu i brani svoj stav u vezi sa njihovim kontroverznim slučajem. Ona takođe proziva Bruna, govoreći mu da nakon što je udata bila za njega više ne može da mu veruje. Bruno primećuje njenu promenu u stavu i pita je da li je upoznala nekoga, ali ona to poriče. Međutim, nakon što je otišla, Korali dolazi u Brunovu kancelariju i govori mu za Aleksandra. U međuvremenu, Aleksandar i Benđi se bore u ping-pongu i oboje su prilično dobri u tome. Kada završe, Benđi zadirkuje svog oca jer izgleda vrtoglavije nego obično. Aleksandar kaže da je upoznao nekoga, što Benđija čini srećnim što čuje. Kasnije tog dana, ljubomorni Bruno prati Dajanu kada ona napušta zgradu i vidi je kako ulazi u Aleksandrov auto. Par provodi noć zabavljajući se, plešući, a zatim Aleksandar poziva Dajan da provede noć u njegovoj kući, što ona prihvata. Dok se ljube, Dajana primećuje razliku u veličini između njih na ogledalu koje Aleksandar drži u svojoj sobi. Ona ne može da se ne osjeća neprijatno i okleva pri tom prizoru, ali Aleksandar brzo preuzima kontrolu i natera je da se koncentriše na njega. Dajana uspeva da zaista uđe u to i provodu lepo vreme zajedno. Sledećeg jutra, Aleksandar mora da krene rano na posao, pa se Dajana probudi i pronađe poruku od njega i hrana je čeka. Dok doručkuje, ona upoznaje Benđija,
koji deli nešto o svom divnom odnosu sa roditeljima. Razveli su se pre 10 godina, ali to je bio prijateljski zajednički dogovor i oni se i danas slažu. Osjećajući neprijatnost zbog sopstvene situacije, Diana laže i kaže da je njen razvod također bio prijateljski. U međuvremenu u firmi, Bruno govori Coralie da se Diana zabavlja sa patuljkom, što nijedno od njih ne može da razume. Kada Diana stigne, Coralie zadirkuje Dianu zbog njenog novog dečka, iako Diana kaže da je to nešto ležerno. Coralie također priznaje da zna da je Aleksandar patuljak, zbog čega se Diana unervozi i pita se da li nešto nije u redu sa njom. Nakon toga, Diana odlazi kod Bruna da razgovara o slučaju i on je ismejava nazivajući je Snežana. Također se pita da li je ovaj izbor za izlazak to što pokušava da eksperimentiše. Besna, Diana ga moli da je ne ponižava i podsjeća ga da više nisu zajedno, tako da Brunu ne duguje nikakva objašnjenja. Tog popodneva, Aleksandar se sastaje sa bivšom ženom na razgovoru. Dok su hodali putem, čovjek naleće na Aleksandra i obara ga, tvrdeći da ga nije video. Aleksandar je ljut i pita se da li je nevidljiv, ali odlazi bez više reči da ne bi izazvao scenu. Nekoliko dana kasnije, Diana ide u kupovinu džempera za Aleksandra. Nažalost, ona ne može da pronađe njegovu veličinu u prodavnicama za odrasle i miri se da mora kupovati u radnji za decu gde odbija dečiju kesu da bi kasnije mogla da izabere pravi omot. U međuvremenu, Aleksandar radi neke svoje poklone za Benjijev rođendan, završava mu intervju sa poznatim programerom aplikacija koji će saslušati Benjijeve ideje za razmatranje finansiranja. Uveče, Diana, Aleksandar i Benji večeraju zajedno kako bi proslavili Benjijev uspeh u dobijanju posla. Diana koristi šansu da Aleksandru pokloni džemper, zbog čega se on osjeća pomalo nezgodno i neprijatno. Nije zato što mu se to ne sviđa, u stvari, voli to, samo nije navikao da mu ljudi daju poklone. Tokom jednog od mnogih radnih sastanaka, Aleksandar mora da se suoči sa jednim od svojih zaposlenih koji se smeje kada ih zamoli da ciljaju na veliki cilj. Baš kao što se Diana osjećala sigurnije da se suprotstavi Brunu, sada se Aleksandar osjeća samouvereno da proziva i svog zaposlenog, ali također se stara da razblaži raspoloženje šalom kada završi kako ostatak sastanka ne bi bio napet. Kasnije te noći, Aleksandar konačno postaje dovoljno hrabar da pita Dianu kada će prestati da ga skriva, upoznao ju je sa svojim prijateljima i porodicom, ali ona nije uzvratila to. Diana se kune da ga ne krije, samo se dešava da se nije viđala sa prijateljima mnogo od razvoda. Ali ako Aleksandar želi da upozna njene roditelje, ona će ga rado upoznati sa njima. Prilika dolazi tokom izložbe fotografija koje svi prisustvuju. Diana predstavlja Aleksandra kao prijatelja svoje majci Nikol i njenom očuhu Filipu, koji ne govori baš najbolje jer slabo čuje. Aleksandar ih sve šarmira šalama tokom izložbe, a onda njih četvoro idu na večeru. Svi sa entuzijazmom dele priče osim Diane, koja stalno primećuje kako grupa sa drugog stola pokazuje na Aleksandra i smeje se. Dosadna, Diana odlazi do njih i proziva ih zbog njihovog ponašanja, što je dovelo do toga da grupa skrene pogled od stida. Kada se vrati za svoj sto, Aleksandar je izašao da preuzme poziv, tako da Nikol kaže Diani da joj se Aleksandar mnogo sviđa. Ali na Dianinu frustraciju, Nikol ga poziva koristeći neljubazne reči, na primjer upoređivanjem sa uzbudljivim malim psom. Kada se večera završi i roditelji odu, Aleksandar razgovara sa Dianom da je pita da li i dalje veruje u njihovu vezu. Diana priznaje da joj nije lako jer se uvek brine da li je dovoljno pažljiva ili da li povređuje njegova osjećanja. Međutim, ona želi da nastavi da pokušava da bude srećna sa njim. Nekoliko dana kasnije, Aleksandar posećuje Dianu u kancelariji, željna da vidi mesto gde radi. Coralie je prijatna, ali je i dalje veoma gruba savijajući se da razgovara sa Aleksandrom i donosi njegovu čašu vode sa slamkom. Aleksandar je navikao na ovo i ignoriše to, ali nemoguće je ignorisati Bruna kada stigne, ne vidi Aleksandra i sedne na njega. Diana nema izbora osim da ih upozna jedno sa drugim, međutim odbija da se svađa sa Brunom pred Aleksandrom i vodi ga u drugu kancelariju. Diana želi da razgovara o slučaju, posebno otkako je saznala da je Bruno proveo noć sa sudijom, ali Bruno samo nastavlja da proziva Aleksandra i ismejava Dianin ukus za muškarce. Međutim, Diana ovo neće podneti, pa ističe da je Aleksandar izuzetan čovjek, a pored njega, Bruno je samo buba. Međutim, ovo je hrabar trenutak za nju, kada kasnije ode u bioskop sa Aleksandrom, ne obraća pažnju i stalno razmišlja o Brunovim optužbama. Aleksandar primećuje Dianino čudno raspoloženje i odlučuje da uradi nešto po tom pitanju.
Sljedećeg dana pronalazi Bruna na sred ulice i zamoli ga da ostavi Dajanu na miru, podsjećajući ga da više nisu zajedno. Ljut, Bruno preti Aleksandru nasiljem, ali to nije dovoljno da ga natera da odustane. U stvari, Aleksandar je spreman da se bori sa njim, ali Bruno ne želi da bude viđen kako udara tako malu osobu i beži sa lica mesta kao kukavica. Aleksandar ga i dalje prati i, nakon što je zatražio da budu odrasli u vezi sa ovim, poziva Bruna na žurku koju priređuju u subotu jer bi Dajana bila srećna da vidi kako se slažu. U međuvremenu, Dajana je u kolima sa svojom majkom kada je konačno priznala da je Aleksandar njen dečko i da bi želela da se uda za njega jednog dana. Nikol kaže da je podržava, ali izgleda da je to laž jer njena iznenadna luda vožnja otkriva da je poludela do te mere da se zamalo ne sudare sa autobusom. Na dan žurke, Bruno se pojavljuje i savršeno je uljudan, ali Nikol nažalost ne dolazi. Monik ne radi svoj posao kao i obično, što znači da Aleksandar mora sam da pokupi poslužavnike za hranu i salvete iz kuhinje. Međutim, kutija salveta je na vrhu visokog ormana, pa Aleksandar mora da stavi gomilu knjiga i kutiju na stolicu da bi je dosegao. Nažalost, kutija klizi i pada zajedno sa knjigama, a sada Aleksandar visi sa ivice ormana. Bruno je taj koji ga pronalazi i ruga mu se dok vrišti Dajanino ime da bi je naterao da dođe i vidi ovo. Ne želeći da se oslomi pred Dajanom, Aleksandar nudi Brunu da reše ovo u duelu kao pravi muškarci i izaziva Bruna na ping-pong meč. Bruno prihvata, pa dok Dajana stigne u kuhinju, Aleksandru je pomogao da siđe i njih dvojica se pretvaraju da se samo opuštaju. U međuvremenu, Nikol izražava svoju zabrinutost u vezi Dajane Filipu, koji je već pretpostavio da se ona i Aleksandar zabavljaju. Filip ne razume zašto je Nikol zabrinuta pošto je i on invalid i srećni su zajedno, ali Nikol misli da to nije isto jer se Filipov invaliditet ne vidi. Ovaj dvostruki standard uznemirava i povređuje Filipa, koji govori Nikol da je jedini invalid ovde ona. Nekoliko dana kasnije, Dajana ide u šetnju sa Aleksandrom i nailaze na dete koje nosi isti džemper koji je Dajan kupila, što otkriva odakle ga je dobila. Kasnije u Aleksandrovoj kući, on objašnjava da nije besan, ali Dajana je i dalje nervozna i posramljena. Ona ne razume kako Aleksandar ne mrzi što je nizak, pa objašnjava da je to sve što zna i možda bi to mrzeo da je prvo bio visok, a zatim se smanjio. Dajana priznaje da se osjeća voljeno kada je sa njim, da je naučila mnogo toga i da bi volela da živi zajedno, ali ne može. Osjećajući se izdanim nakon što mu je rečeno da treba da nastavi da veruje u njih, Aleksandar raskine sa Dajanom i izbacuje je. Nakon raskida, Aleksandar je neraspoložen i, ne shvatajući, traži od Monik da završi novi zadatak svakih nekoliko sekundi. Monik se umorila od ovog tretmana i odlazi, pa Aleksandar na kraju sam usisa tepih. Tako ga Benji pronalazi kada se vrati kući, navodeći ga da istakne da Dajana nije vredna ove tuge. On vidi Aleksandra kao odličnog oca, svog najboljeg prijatelja i uspešnog arhitektu. U stvari, nije primetio ništa čudno u svom tati kao dete, a shvatio je stavove ljudi tek kao tinejdžer. Benji nikada nije dozvolio da mu to smeta jer Aleksandru to nije smetalo, ali onda Aleksandar priznaje da ga je to oduvek bolelo i lagao je sebe i svog sina da bi mogao da nastavi dalje sa životom. Međutim, Benji objašnjava da to nisu bile laži. Aleksandar je jak i ima dostojanstvo, što Aleksandru mnogo znači da čuje. U međuvremenu u firmi, Bruno iznenađuje Dajanu tako što odbija da predstavlja ljigavog muža da bi zadržao svoju radnu etiku. Ali postoji drugo iznenađenje, umjesto toga će braniti ženu. Dajana je u početku zbunjena sa ovime, ali brzo shvati i pretpostavlja da je Bruno proveo noć sa ženom. Zgrožena Dajana ostavlja Bruna i vraća se razmišljanju o Aleksandru, koji joj užasno nedostaje. Nijedno od njih ne može da prestane da misli o drugome čak i ako to ne priznaju, pa jednog popodneva, Dajana konačno postaje dovoljno hrabra da se pojavi kod Aleksandra kući sa namerom da razgovara. Nažalost, Aleksandar nije kod kuće, a Benji je taj koji je primi prilično hladno. Benji kaže Dajani da je dovoljno povredila Aleksandra i zamoli je da ga ostavi na miru pre nego što je odbije. Skrhana, Dajana se vraća u kancelariju i mora da trpi da je Korali naziva emotivnim patuljkom. Odjednom, Nikol se pojavljuje da uteši svoju ćerku i kaže joj da još nije kasno. Ona mora pronaći Aleksandra i pokazati mu kako se zaista osjeća. Dajana odlučuje da joj je potreban veliki gest da dokaže da je radila na svojim problemima, pa je odlučila da iznajmi avion i skoči padobranom tačno iznad kuće opere. Nažalost, umjesto toga ona pada na gradilištu, ali Aleksandar ipak ide da je vidi nakon što je otpustio svoje zaposlene.
Diana objašnjava da je skočila iz aviona kao metafora da pokaže Aleksandru da se više ne plaši. Ona ga zaista voli i konačno je spremna da sa njim podeli ceo svoj život ne mareći šta će drugi reći jer oslobođena je tih zabluda. Aleksandar u početku okleva, ali dok Diana nastavlja da mu izražava ljubav, on prihvata da je uzme nazad i par se ljubi, spreman da započne novo poglavlje zajedničkog života. Hvala na gledanju. Ako želite da vidite još ovakvih videa, pratite Movie ukratko.